Chief Executive Member jangka KHADC ubak penyak sing siem haga sithok ding jangka tayo ulai alam ya ka kenhun jangka council ban penlong ya ka jengkenra hatem ribhoi. Hadien ba la yo ke jeng ujor babun ki barjala kilale ki kam khayi pateng klem da yo ya ka trading license na ka KHADC. Kibor ke Executive Committee jangka KHADC belalam kemat Chief Executive Member ubak peniat sing siem lembak kekenhuan kilala isyarah hidalade ban kang kerdap ya jan sepatli gidukan kiberan hagatan bernihat ter syedok kanapara. Ya kibala peniat di kiberiu kibam di trajela kentup ya kisapun rutli gidukan di jengde kibeladap ban air ke notis bagi di ban penbiang ya ke trading license. Hendai kim syamlala asatya wat hadian beladap ban air por da ke Executive Committee jangka KHADC. Hagani kejeng hiar kensan jong kakenhun ka KHADC. Laidon langru da executive member berkentup uba Victor Rani uba Alvin Saukme lembat kejeng senran lang kinongelam jong ke HNYF bat KSU nak district Ribhoi. Lembat ke officer ketenar enforcement ke district council. La aban kedau hang ni baki bor ka KHADC nak ketenar enforcement haki benaik belalej kilahir ban kanrai kejeng penan kami ke trading license di gibeu di bamdai ki trajela ki babuk dukan boper hagatan kap puat. Barakani kejeng kanra lalap baki saupun rut ligi dukan ki badan hagatan bernihat kem dan setia ya ki trading license. Abal la betha ki trai dukan ban penbiang no berhaduk mentah kem 9 IA. Ha kejeng hiar ka kenhun ka KHADC ban kanrai ki trading license lalap syuk ki we pagi dukan bala peniat lagi beri ki bamdai ki trajela bat baki mendon ki trading license bagi play ki dukan jongki. Habakran ginong thok kubor ubak peniat sing siem ulaong baka KHADC hadian kejeng asngawi kejeng ujor halor kejeng bun gibreu ki bamdai ki trajela bon le ki kam boper klem da perwa ila ki dei ne yaman pembiangi kot kisla kumta hadian bekeliok kini kejeng ujor klalet ban hiar hino dalade ule tho baka jat penreu khasi kala syahir thmaha kaliang ka khayi pateng hagi jat penreu ki bamdai ki khasi kumtana kaliang ke executive committee kan aiman sim shkadai ya kisamlah kasi bakin la ban sengkam lajong bad bandiang halaki jong ki kejat kam tam haki shnong ki badan ditan kap kuat kanang ban la ban rat deng khong no ikini ki breu ki banabar bagin wan ban besu kli bad ban ki kam khai pateng nagaliang ka KHADC kan sebeteng ya kum kini ki jing kanra ban pendu jat ki breu ki bawan nasabar ban le ki kam khai pateng kham da penbiang ya ki kot kisla Samim. Ya? Samim. वो फंसे नहीं जो लाइसेंस नहीं पता नहीं हम नया है कहाँ पर जाना जो करने काम करता लेबर लाइसेंस हमको नहीं पता हम नया है मेरा लेबर लाइसेंस है कि नहीं मेरा लिए काम करने वाला के लिए क्या पता बनाया होगा क्या पता आपका halor ki saupun riu teli ki dukan ki bala trekam bian klem ki kot kisla jongka council katkum ka United Khasi Gentiles Trading by Non-Tribal Regulation Act but kini ki saupun riu teli ki dukan ki bala long try de ki bomdei ki khasi kila penya yakni ke dukan tala bunsnam bat nakaliang ke council kalalap yakini dang khendiat benai menta dang arbenai bat ngila shim yaki kerteng gi jongki bat katkum ki kendon an la aibor yingi ngila pha yaki notice yaki ban wan mi syak council on la pha ka baningkong la aibor ki klem wan mi ka ba aru la aibor ki klem wan mi bat de halor kata ka bangila pha ek closure notice ru mentasni daladi ilawan ban khang no ya baro kini ki sapun ru teli ki dukan apa bernihat ki baken tup nadu khalai mer khat saw khat san mer but ngaso ban penpau ru kajing ai khublei ka bakerpang na kaliang ka executive committee yaki samla ke jungi
kibatang syutip baka executive committee kan wan hiar ban kenra trading license syakini ki border area nakaliang juki kilawan semran lang dang step mene kebakan tup ika kasi students union jongka northern region napo i president jongka bernihat unit iba wan frang mauto bat iba John Lingdo ibalong president jongka nongpo unit nangta nongpo circle nangta nakabenta iba Marcus Martin ibalong president jongka northern region HNYF bat kumju naka central body HNYF ba bless bat iba Steve Kriam ini bat ringkat bagi dekat jongka kasi students union bat kidekat jongka HNYF ilawan bensenran lem yangi ban ya trailang bat ngi na menta ban pendap ini ka kam mentas ngi bat hakani ga jingwan ga jungi mentas ngi kalong ru ga jing mentoi yangi ban tip bat ban yi dalam ki jong ki khmat baki dang don ru sa ki jai penrio ki bamde ki khasi ki ba wan khayi shani kari ga jungi klem ki kot isla ki babiang bat nadu nang te napo bernihat jorobat hadu ni khana para ngilap bun spa teli kidukan klem ki kot isla te bat ngilap tha ya ki officers badipai ya kani gajaka bakin I notice lut ya baro khoi bakin hap ban penbiang ki kot isla tang hapo hitayong bat hadu menta ngilap pha khang shoi kini kidukan kat bakin patla penbiang ki kot isla kalian ka border committee jongi nga ai kublai si bon hajar mu yapi kane kade ka sin ka benikong yangi bangin lap ye CM ba iwan iparkhat yangi ba sah kane ka border bon ka jing ngilap kamlong ret tangka ketien nang ne sakmat iwan amin sim yangi ngirung ngin kersan lang ye bangin yai sakmat bat khamtam yekine ki philai tv ba ila batai ki kam ki ba bon mo ki biro na sabaru ki wan te sapang kane ka trade license ro te inda nganget ba hadin nang ne kabala dep ka ba sakmat nang ne kan yai bet kat ka rukom ka jing pinjat jong ka ri ke dustur jong ki khasi khamtam ngi hangne ngi duna bha iwan I min sim ublein dong kat bat pisar na ay pi ka met ka bakot ba kya kumba pikular ka kam kan long kum tahi nginung pindep retang da ka ktien ay kani ka jing kular bon ngi ju sem min shwa ki shuwan ong gina ja ay ki wan shani tang matang haka ktien ki pindu ka jing pindu ya ka surat hang te ka Nepali school ru minta pekat tu ka building ki late ka tur ngilaya le bon kilaya wan ngilaya ki kam poisa ay seiru kila khang ya ka ka lenti pej minta ka lenti kilang ni habya na shate ngi hakun na shate miso ka lenti nang ne ka dan bangin ro haka dengan Nepali school bangin ya be haka ri jongi hame ghalai jongi mera kim jo sha yangi minta hakdo bor CM EDC bon kibiro kilawan tangkap tu kilakot kila pinsangnya tangkap tu te minta ngi kimi lenti shisha pindon angkat ngirungi sngo men ngi yomen sim batiwan ai yangi mo te hak shakrado ngindor angkat bapi bangin ya trilang rangkat bati seng baro ba iwan hangne bapi wan sanran yangi ngai kublai si bon ya piasia baro